sinuwalan kada katong haroson lihon haroson lihon nong gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko irat sinundaw kadang katong Yesus na sondihon harmaso takong sangulan kosorot ako dinangaantakan korwon ginaw nilpong sara kada katong harong isondihon haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko irad sinunulaw kadang katong Yesus na sondihon harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli ay soko iwan sinundaw kadang katong Yesus na sondihon ay soko iwan sinundaw kadang katong Yesus na sondihon kada katong sondihon di Yesus. No misisa to kad isong samaya. Hinurhingan isong kerajaan sorga. Kaswaban diti insan pod om sikawi haidor mikat kumadia. Maya ada timpu dat misuswabiti tukan mi haidat magisampuro kagu. Om dadamet da haidat mengintong kagu boros-boros nu. Maidad manha kependudukan tinsa samod. Om nagi imilad memisuh da haid tumilam buset ogirot tumanud dia. Yang sambayang dahai isu ngaran di Tuhan Yesus. Amin. Oke, asono kesaban kumadati dan sanan. Komsikaw kumad. Sunduh om lagi lisih da kinarahingan tu. Paimpasih tako pakagu di kaswaban na bayi na. Oke, jadi komsikaw kumakinarahingan tu ihatiin po mukano po. Mengimuai di aralan keposian dat tinaha kinarahingan ni tadaw do bayno. Ilo no pa pisa sarian to kalo ay sa nasway ki. May to kana puri mo no. Mantad ko mamurimon to katit keposian dat tinaha kinarahingan. Moy daa semoga dat inopohit kobasanan datid kapian tokot korohian da kinarahingan nga ano toko da mo nang kiat. Yun lo dalo bagi. Tong kiadan toko da. Wah. Kapian to kilo pa na marasan dati da kaswabo na bay no. Minangi kita tuluh dat aralan di okikip. Nunugyalo okikip. Okikip it okoro bologi sampit. Okikip nano ko di okikip pila sampit lah. Mungkin dat agumupuhat ay borasa suwaid imi na dati danuon nga mano pod okikip tu it
asarod oretan asalat susuai gat oretan po asalat nga susuai po mantakal akikip lagi. Okay. Numan anu dat pinaimpo pelajaran tid isuang Matius 7 ayat 13. Manto kana terjemahan bebas sahiti 13-14 nga ay onto kana polat isaot keretan ralandit poin topot ayat 12 nununa pay korohian do kayu dot pabuatan da tulun kumada kayu won saya nagid miaga lidi kumadiyolo irina suanggat paimpuli hukum Taurat kitab para nabi padam talo suang no maya dit titigawon di okikip tu okikipidi tu alaab osingga oralan rumikot kuma kabinasaan di kabinasaan da dusun mano po kapalidon lagi kapalidon agumo tulun dot sumuang maya ide tu okikip osalot oralan dat rumikot kuma koposyon akuri atulun dot kano Matius 7 ayat 22 gisam 24. Aretan na polat pintu yang sesak nga dati na pod karutumon kapunson ya mila naging ngay karutumon kapunson. Aretan na polat pintu yang sesak nga iati sebagai pananod da Adventist magakun tokod itinapot aralan tokod tinga pintu yang sesak nga ato kay matiin sa lawon dat ilo mati katumbayaan da wokon nga ilo nga magakunid itinadahay katumbayaan at jalan yang sesak jalan yang sempit ilo kadaw nga iya di mati iyati nga iya di tasaro ilo nga iya di tasaro nuno po katumbayan nga iya di tasaro di lo iti na dati katumbayaan ni kamoyon dat pintu yang sesak jalan yang sempit ka so saroho na dati pengkurag ada dokod osoro sesak katin sempit katit katumbayaan Adventist tapot kad iya di nunugala kamoyan dat pintu yang sesak ina po di kamon oratian dati lang nga okoro imiuraturot sampit iya di tasaraw tako iya di na tapuri iya di na kahandaman ikapurimanan ila na po dit no ayat 13 lebar dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan. Nakurang mayari to yan digi. Nakuralat rumikat takapasyon kebenaran. Tu akikip ilagi dahit jalan menuju kehidupan pagayoon bagi miagalat talun-alun dati ina pairalan dat ongosonaw nga ilan nga aspal lah kumayon ta kagi nenggayaan 2 lorong 3 lorong 4 lorong osonaw nga idagya katutukan kare kata walay kare kata hingga-hingga nga nakuralat jalan menuju kebinasaan tu ninggayaan. Sa kira na pod akikip
isay moy. Isay di moy ay sudah pun na nailaan na tulun do karuto mo na katutukon. Okay, ki pangiralan. Kamu pa nga ay say moy tidi. Nakuran ako to rinaitan da iti naparalan da rumikot ako posyon nga numan borosod. Kikip asalot sesak dan sempit. Nakurmar itu iya di. Dati na pa nakaginawaan na ada iya di. Agayo hilaralan menuju kebinasaan nga goyoon ko piya da kinarahingan at jalan menuju kehidupan. Iya na po kasarum iya di. Gulian ta ka na pa iya Rahel di Lia. Pengkuro. Di Rahel maganak. Apat na tanak kilia yaw. Kokito Rahel. Ade ka. Pasuro nga daw orang pembantu. Kokito di Lia ade iyo nga harap pasuro nga kagwe daw pembantu. Iyo dadit. Dati na pada osaro nga iyo di. Poinggoyo orogoni daw. Si Mino ngay talon-alon. Ade ka kinarahingan. Ingay ay kago kinarahingan ni Dauralan. Nunu na pangaharo. Yo dati dito sa raw ko yo. Yo ko nga. Adoy ano ko. Iya dito sa raw dati. That ay iya tinagyad. Itinapakumunat kaposyan to katid ti pamagunan nga. Haro ni kamunat pertandingan. Tinapakaposyan nga isuot pialaan pertandingan. Mandis yo hidaw nga manta ko iti dia. Jadi tumando da padali pamusarahan da tulun nga. Goyoon ko piyo da kinarahingan at ralan na may kaposyon. Iya din na padam gumutulon ka suwang. Nga mila kalak ko mo yan dat. Ay itinapot aralan dat kaposyon nga miagalit pukot. Lagid agayo humato hindi pukot. Lagid akuri kasulong. Nga umbalay pagi gunsarok. Sakira miagal kagu rambut. Gunsarok po rambut. Harap po kandung daw. Ipi itong radolong na polian nga ano. Mila dari kamu yan dat ilo napot jalan kebenaran lo nga miagal dadi di rambut tagun sarok harap po ngay kandung. Tok ay odudo ya ida ging. Nakura to agayo alaab o singga oralan dat rumikat at karutuman kabinasaan. Okay, keep na po. O sampit, isay sumuang. Isay moy. Iri pagidat ilo na poralan dat karaton, karutumon, nga ninggayaan. Nuno dilat jalan kabinasaan, nuno. Piagalon na po dati, nga borasan na po dati ilo na po jalan kabinasaan nga itinat katutukan na po nga sumapa kinarahingan. Tumanod na kinarahingan. Ilo na katutukan. Jalan yang sesak dan sempit. Ilo na naretandat jalan kebenaran. Secara ringkas, berasan dati miagaliti. Ilo na po jalan kebenaran nga ralan dat memang garalan na rumikat kumakinarahingan. Naboras di siyo, iswang dot Yohanes 14 ayat 6, yoho namati iralan, katapatan kaposyon, ay so nasangulun pia rumikot kumad kinarahingan, suway ko maya doho. Yohanes 14 ayat 6. Tapot kakopiyolo. Yohonot akulah
jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ilo nepot ralan Noroi tandoho di Matius 7 ayat 13-14, jalan yang menuju kepada kehidupan, norotian dati det iri neponga, ralan dati det tumanud di Yesus. Tu nabora sisiet, yoho nemoti ralan, wayaan, yoho nagi ikatapatan, kebenaran, om kepasion. Nung kasih aiso nemoti mila rumikot kumakin norohingan. Suai kemaya doho. Jadi sekiranya penorotian dati santab na padi katumbayaan dat atumbayaan di Yesus. Mila na dati borosan dat na po yung topot. Nga iti na po nga katumbayaan dati sebagai Adventist. Akan ka manomboras ako di katuman na suay. Jadi sakiranya pod menimbar kod peperiksaan. Simbar peperiksaan. Paling kukurot ralan memilih. Sakira ABC ka. Katakan da inapahit paguhatan ini nga jalan kebenaran dan hidup ka. Jadi inapahit handaman dati nga asal lakaray to Yesus kang amoy jawab haron na milo na pilyo ni jawaban. Jadi ABC hingga na pa'y simbarat ABC di ay sa o Yesus nga pangkawon na dati. Jadi ilo katumbayaan nilo nga ilo ikadaw. Sekira na pamamili takad hingga katumbayaan da kita dati pentopot. Sekira na pad atumbayaan di Yesus it panumbayaan di pangkawon na dati. Sekira iyo kayuhit timpo dan mengiloiloh nagi nunuralan da tanudan. Jadi Yohanes 14 ayat 6 hingga na pa'y katumbayaan dat atumbayaan di Yesus mila na dati pangkawon dat sekira memili toko dit balajaran dati untuk datu manud da kinorohingan. Saya na pad intangan dati ay isuanggot kaugamaan, isuang katumbayaan. Nga kita dati iti na po kamoyon dat ralan datu manud di Yesus nga pirih. Pirih, mi mang pirih. May ito kasambayang pirih to kay. Ato kay mambayar dat sumuang kahirig gereja. Okon kamiagal may suang museum, may suanggot ay taman-taman, may suanggot pamomoy na datanghanak, dumopitor po ngay, dumopitor, mambayar. May suang gahilod. Pakita ko din harap may pimpanad lakundasang. May suang gahilod ladang lembu, mambayar. May suang gahilod nugay arnab rabbit farm, mambayar. May piyain tang gitingaw itong tikus, mambayari. Nga may ito ka na pag-gereja, pirih. Pirih, kaya may gereja nga, tulun mo May nagindod dit hilad sa kurang-kurang niya. Itong sanang pamanto kapagalay. Ladang lambu. May ito ka intang gisapi. Mambayar. May intang buwayo. Taman buaya. Mambayar. May piya pimpan sud hilap air panas pouring. Mambayari. May garaja piri ay tulod mo Kuro mari piri.
Kadang-kadang pakanhun po ngay, harap po ngay putlak. Kasuayan ani bogi. Luanti, luanti may pakikokot ito nga polian, mambayar. Oy, ayah, osadu di gereja, harap po di kapanambang po. Kada boros sa may gereja, doa pribadi, piang ay tulun sumambayang. Sumambayang ka sa ulun hinggo ko no po, piri. Piri. Ay sa kabayar. Ato kayo sumambayang. Monolipawon naging dato ko sumandak. Mintong gwa nunununo, mambayar data. Sapon ilo nalat. Nakura to binorosot jalan sempit. O kikip. Sesak. Iya deh pia nga ay tulun mo may sambayang masihat to ko harap kemampuan hari maku ina tadi gereja ay may sambayang nga gandod ikut SOP nga iati ikomon kud harap kemampuan harap kelayakan do may suang getur maibadat to dondo atau kay moy inatad pia gereja kada borosod osadu ipia inatad isi sa okinenon isi sa kampung ay to kay moy ilo na komondot okikip piloralan ilo ino pay okikip okon ko it ralan de kinurahingan ihati i okikip po moy ihati it susah ta ko moy bo. Oke, jadi suai ko okon no ko sumambayang secara pribadi okon ka may gereja sumambayang ta ko pia sendiri susai nga puji Tuhan. Iyo no po malasok ko mati sumambayang uyak may takad na balo pero di dondo mahal gi kare ke 300 ka may takad daw gunung Kinabalu nga ngoyon to ko 200 piro 250 240 mo koy may takad tinapadahay nga tumakada gereja may takad de gereja ay kasap menong karulot tatud. Jadi nakura tu binaraset sempit sesak ilot ralan da tumanud kinarahingan. Okon ko numan da kinarahingan ingkarayay ralan daw. Bahkan numan inggaya ay. Tok tapot ko piyong pogoyo o dirogono daw ralan ki. Kinarahingan nga pinagayo hisyo. Pengkukuro. Napatay siya untuk dati. Minanging gayoralan. Jadi ginawa dati agayoralan da donrogon patut to pogoyo ni kinorohingan da daw ralan ninggayaan na siri nuko puda-pudnud pikanday-kanday to ngo kambing o sapi do korban penebus dosa penebus salah no monikid taun, monikid minggu, hari kurban sehari-hari tuk nudi ko pudapud. Nga mantad ko naratian de kinarahingan ninggayaan ni siralan rumikat kumadaw. Gisam mo napatay siya untuk dati. Ato ko po na susu napatay ni siya untuk dati. Ninggayaan na siralan. Ko inggaya ay kinarahingan ralan. Ninggayaan piyasyo. Ato kayo moy. Iko mo yan dat taburus to ka na batid tapat ka piyo ba? Jadi panginginsok mentok dati sebagai pananud da kinarahingan. Timpu dan iati sebagai tulun-tulun Adventist. Soroho no dati nenggayaan no mati kinarahingan no ralan daw. Na aspal no nga hisyo. Tinggal to ko po mamanaw no kasadya no nga ibas.
nakasadya na ngay sakayon. Memilih ta kapod tumanod ka amo. Iyo di piyahat kasanongan da kinarahingan mada ta kay. Ikamayan da taburus ta kanu bati ba. Nga nakura tumada. Ila di kagoy pagguhatan mo. Nakura tumada. Naraitan na siya dat iyo ho na iralan ka. Iyo ho na iralanid di. Ayat 13 no kadhilo, jalan yang menuju kepada kehidupan. Iyo ho na iralan kad Yesus ki. Suai ke iri, iyo ho na katapatan. Bahkan iyo ho ikaposyon. Jadi nerita na di nga nerotian na dati nakurah tu kasimpang to kay paintanud to kono dit jalan aspal jalan aspal to mod painsakay to kono bus bus menuju kepada kehidupan yang kekal nga ko kita kono diri har isa simpang ko kita ko mainu na tada sa ilunsing tit ka undara ngay bas lintuhon ko no kamayan na pa nga yati na manginsampit ti diralan di agayon na iralan di nga yati ni manginsampit ti tokay kasuwayan ani matilo nakurah tu agayon na iralan ninggayaan na alaab no aspal no ngay nakurah tu sumimpang to ko irogon ka daw nga tok aspalo di ladong kinorohingan ka may kagu dati aspalo o dati ralan ka inggaya ay may aspalo nunu nadihit mila dirogon da gunoon dat mangimbayat dati nunu neti imbayat tarogan insanan dati nga karati kapuriman toko dat nunu ni pangimbayat tarogan yoho inoretan toko piro-pirot pelajaran ni nakatalib yoho aku inaratu dat nyegal ko manigup mo ginum maningud degam panunu aku inaratu nga buli jadi suai no karoton angatay na di minay panakaw ni panakaw bahungan minay ako iho nagimang ko dito kang jaga orang haran pa tulun ka nga tumokon na pa tambalot ki kamuin na po nga iyati iti magisusuay no matiot ikaratuan dati ako'y milong mo boras at iti karatu ka halipiad memang karatuan nagiri nga ako ni ka magyagal karatuan dati manikid dati kapuriman to ko oratian dati dat nunu karatuan dati ato kayo magyagal iti nga secara umum secara umum ino pa'y karatuan dati miyagal ko rumah tinggi atau kay aratu ngay mo di haro na misok-lisok bayaran kamu bayaran amahal ka pambayar amahal ka pambayar tumbayan ako dokan ko hohopo da ringgit ki paingkukurulot okay, it mi karuhang pengkurit harus simpanan ang mahal kamu ang mahal matit pembayar dako di simpanan ki peng haradit ko basan no polongan pa kay tala ila harus simpanan nga ila tang YB tu
memaratu jadi dia led maruah hari orang aku simpanan 5.000 takon da sambulan inagisa piro na ringgit takatahak tok okon pa na mangugut-ngugut na mati na simpanan maya ko boleh titid ano ko mati nga pengopi mati gambar to bah hingga pa di paing kuro ko po nga aramay magya santob na pala karamayan na pamagunan na kura to kasanggup orahian na tulon na papindalan aramay gya isay di may aramay nga bayaran ni mga sedangkan may piyasuanggat jamban nga bayaran may sambayang timbakon no lah dedendo to kayo mo jadi halik pian neray tandat no kadilo alaab agayo ralandet rumikot tot kebinasaan dan banyak gumu banyak orang yang masuk melaluinya. Halik pian tanda banyak. Ino pairalandet kikip salot nga akuri tulun di kano. Halik pian tanda banyak ilat ralandet rumikat takarutumon. Nga ino pa papiso sa riyan dati. Pastikan doon ko iya. Pastikan doon ko iya ilo banyak. Ino po hit. Manto ko nga. Pastikan da ilo na po sedikit nga iyati. No kadit panambarasan na karait di Yesus. Anak manusia memang akan diserahkan. Yesus tetap nungun patah ko tangkapon ngun tako edit menginggorit daw. Nga napodilo. Celaka lah. Silaka no dat ina pa itulun no kagadi. Tetapi celaka lah yang olehnya Yesus diserahkan. Silaka na itulun, mantad ko itulun, Yesus na ipatahako. Jadi, manto ko dadi, dat pastikan dat akon ko ihati ilo silaka do hilo. 12 murid Yesus, ino pa silaka nga Judas Iskariot. Ilot may waya dahil ralando agayo, imon rumikot at karutumon, pastikan doon ko ihati. Manto ko na pada nga, manto ko da, dat ihati na po nga, ilot sedikit orang, ihati nit, gulungan dit, akuri toko. Saron na datid kadihilagi, dan sedikit orang yang akan mendapatinya. Nunurati ilat mendapati. Hodin po jalan kebinasaan nga. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Nga hilot na po ralan yang sesak dan sempit. Sedikit orang yang mendapatinya. Mendapatinya kana pulay tampinay nga gumoy tulon na tumanod. Gumoy tulon na may waya. Kano kana pula nga miyagalagalid dit. Harongon dati tampay bo. Miyagal daho diti no tunakano sa putan ki kano. Sekira di miyagal ka game pialaan. Haron ni kita kud game
manampo putik kagasano mato sampuno no mato pay duwa na putik man wan saya iso ako yonon pay duwa na putik tampan nundod it ako kito o gumu itulun na painsuang nga harana pa taloy putik talo na kano kumayan da iyati iti ti pumugunan o gumu takay dat maya ilot ralanda katumayaan nga no kadilo sedikit orang yang mendapatinya aku rito lunda katampo di putik agumu to kadan may tano di game nga ako ri makano ilot ralanda katapatan nga iya dihi agumu to katumanod ay elano makano nga kano tumilambus dot magindalanda hirid ralanda katapatan di amoy mati asampitir nabara sa gidhilad sesak dan sempitlah kaki nga ala abi may ralanda tapot kapiyo ni waguhan daw ni laban na kinorengan na ralani di paingkura di kamandatid asampit ta tinggal ta kapwa mundorong tinggal pa sumakay bas ina pa yung mangin sampit yung mangin salot it mangin kikipid di nga mantadid karohyan dati ila i kakuaan dat akikipiralan i karohyan dati jadi ina pa hit pastikan dat ina pa kano diloralan dat kehidupan keposian nga yati pastikan do yati kedua pasti ikaruhang ketiga pasti itang anak keempat pasti manangaki manangadugi nga paingkurah pia nga ilo na paralan na keposian ilo miagal na lo pagumbalan tu iati na ko ilom nuno karatu dati ilot ralan na keposian nga ilo na hit nuridi menyedihkan ka di malayo bo nakuro tu ilo nga bersifat pribadi na kadaw ata kay milom mo gabi halipiad haro it kakikitanan da mila to kamongabi nga secara keseluruhan ilo na paralan na keposian bersifat pribadi na kadaw ino pa hinoretan nati dit piro-piro tadaw nakatalib karay tidit mamimiarat tanak ngon pa di kagugugulyo sayra dat palupusan didit pempas sa tanak beririni kaman ko bersifat pribadi akon kasang katam-tam ikongonduan sayra dat palupusan didit tuala wanita bersifat pribadi bahkan isuang piad keselamatan nga ilo ni bersifat pribadi nga hari mo tigay isa ilo kawhit kongonduan no manuhudit sawod may patambit tawol daw iduo ngolo ka isa harakasap ka haraw ibo nga mantadali sila nga ilo no pot kamoindat kaposian dat paingampus bersifat pribadi no matilo kada naharapet sambayangan kasari ke di karuhang no kada naharapet membasa na kitabi karuhang no intangay no ng pailatan kaya kahiyan na handphone o biyan ako'y silo ka kada to ka na pamusarot tiyad di pribadi no matili itong Pinay halip yan mila to ka manambayang katulong na suway ako'y olimon na hari tiyad di baka no manambayang to katulong na suway olingas anisyo nga right na po ka asalamat ka amo kaslamatan kahidupan kakal
bersifat pribadi no matilo. Kada to kan pamusarod salamatan kan pun mo pun da taid ka tilo gi. Ay setiad di. Paingkura ka pa di may taid. No kadis sangka kalah Allah berbunyi. Paingkura gyala sangka kalah lumau ni gi. Ino pa ikanihab. Kori ka taku diti walay lebih kurang dit. Samok na jam 7. Ngam ko pediri taguangan it katudukan na mata ko. Umbal pa di kadumat. Nga miya galit dari atas ke bawah at pemagunan na kita ko kinuma. Mininsiri ba? To. Mininta lang pumusarahan ko. Yati nakante ko rin katando kinurohingan. Sebagai tulun-tulun dit suma pa kinurohingan. Kada to kano pumusarod. Mayok panda tayo dia ka. Hingga pa katama ka dit di. Paunian na pa'y kamandat tarumpit. Tunih nagit tarumpit nga ato ko nakatahan. Nakura to binarasat ina pa'y tulundat suma pa kinarahingan may rikot dit gunung bukit-bukit bato. Mayo ko on si tay ka. Ura. Ato ko katahan di kemuliaan da kinarahingan. Boleh jadi itu nih nagit tarumpit nga ya po ditinggoran torong uto ko gi. Dahulu nagidi may tide. May kura ka di. Jadi ilo na kamu itinapa keselamatan, kehidupan kekal bersifat pribadi. Saya kira napod karena sumambayang. Kadang-kadang iti namati ait kelemahan takod. Kadang-kadang mi karuha nga iya di mo tigi. Karena sumambayang kan disawi tinta demodep lah. Contoh kepagalan. Karena sumambayang ka nga nuka dati. Main no po ka. Nakasambayang ko na tino kam. Ay, sino mambayang? Main no po. Abuli. Sa kirap yung milahiri nga. Ino po hit keselamatan hindi nga bersifat pribadi. Kan kamilad obian. Haro nagi pagagabi to ko di ba? Sa kurang-kurang angatan to ko nga iya di setakat iya di nama. Ilo piat dem pemagunan nila nga pribadi to kay mantad de dati det ay may to ko kaamo pribadi. Kamu yang de ilat kapuasin na pa yung ngampus nga bersifat pribadi na kadaw. Tok kung masusay kung madilo gi. Jadi nununay kay mayat ihatin sendiri kasaro. Mungkin na isuanggat kahaharan, harta benda. Ilo nga narita na ngay dati di gulo gi. Pasala kumaya. Nga kada borsad ikaya na tas sa ipi masikin. Gumo imutit barukan gi. Sudah pun namasikin, arat pa ngay perbuatan. Ay, say bida ini, kaya ko arat perbuatan, masikin arat perbuatan, iso, ay, say piswayan. Jadi, mahito ko no. Mantad ko bersifat pribadi hilo, mahito ko no. Umbalay. Ay, so, no, pasunduran to ko, panatasan to ko no. Okay. Nakura to ibinaras ko dito no dat ina pa himamonsed ilo na paralan na tumano da kinarahingan nga iati imonging kikip iati imamonsed asalat asampit. Nabora sa iswa nga 1 Yohanes 5 ayat 3. 1 Yohanes 5 ayat 3. Nakura jadi tiasi tu nongolopi. Iti na ilisih kumakinarohingan
bahwa iati na po nga tumanod dit panuhuan daw. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat 4. Tu ainsanan na po nasusuh mantad da kinorohingan, mangala da pamagunan, iti namatiit kamanangan di mangala da pamagunan, iman dati. Agat tila boros kinorohingan kasi yogi. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nga harma nga. Nakura tu aagat. Ayat 4. Ainsanan na po'y nasusuh. Ratio na datilo nasusuh. Lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kasaroto ka po di pelajaran dati pasal baptisan. Saya na po oponsu ko, rati na po di nga dilahirkan kembali. Nasusuh to kago. Ina po'y nasusuh kago nga nukaditi mengalahkan dunia. Nah, nakura tu reitan toko mengalahkan dunia. Iati na pa nga nasusuh kago. Jadi iati na pa dadi tidit nangoponsu toko nga mangala toko pemagunan. Mangala toko nalununu na po. Iati na nang kamanang. Paingkukurah dat mengalahkan dunia, iti namati kamanangan di mangala da pamagunan, iman dati. Paingkukurah lang kamanda iman dati. Sera na po napansu ko, sa kira gulian dati pasal baptisan ki. Nukadit borosidi. Sera na po abaptis ko, manangkiad ka kaposyan no dalaid. Kada na di guli kago di dusanu ka. Kada na di guli kago hit perbuatan-perbuatan uli nakatalid. Ilo na lang mengalahkan dunia. Iman kumakinarahingan. Jadi ino po di hikala dati ti. Abaptis toko. Iri kasari ikaw boboyhon dati. Paingkukurah toko di suma po pamagunan. Iri kasari ikaw boboyhon dati. Oponsu. Impiro ko piyad oponsu. Iri kasari perbuatan. Ay si katutukan ni di. Suway ko saya radat kata rima toko kinarahingan. Lahir dari Allah. Pati lambusan dati dat minsamok kinarahingan. Iati ni tulun-tulun di kemondet mengalahkan dunia. Iman dati. Isay na ko'y kanong mangala da pamagunan. Suway ko iyaw it o tumbayaan dat Yesus na po nga tanak kinarahingan. Nukadlo didi hodid Yohanes 14 ayat 6 ayso namati at nukadilo iho na iralan kebenaran am koposyon ayso na sangulun piya rumikat kumatapa kinarahingan suway ko iho. Ngono pa di dati intangad 1 Yohanes 5 ayat 5. Isay lo mangala da pamagunan suway ko isiyo iatumbayaan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kamu na po tokay. Isiso nula ayatil lagi. Yesus neralan 1 Yohanes 4 ayat 5 magakun to na pod Yesus na hit tanak kinarahingan, ihati ni mangala da pamagunan. Magakun ko, tumanod ko kinarahingan, alisih to ko kuma kinarahingan, tu, ino pa'y boros-boros dia, di siya nga, agaan tidak berat. Ino pa'y kagat, hindi nga sira sumaap to ko. Sumaap ko na po, agat na matindarid apurimanan. Mamagayat ko na po poring, hiri na pagguasat gayaton no agaan ni ki umbal pagid hirid dunto ha pamagayatan no pasuragan iri na rin ako daw tu pasuragan sa kirod mangka auto ko
rumulun ka na po. Abi mangko kumaaw, humampong na po nga. Tok rumulun tao mo na po. Nga umbal na tumakad. Jadi, may na po agaan nila tumanod nila boras kinarahingan. Paingkah ka na po. Oh, iya di na po. Tanudan na po. Nga, kaduhong kadhar ginaw no sumap, iri no kakuan ni did agat. Miyagal latakan nun. Agat kalatakan nun. Agaan nilo. Sa kira na pod. Miyagal ko ilo takanan na ilo waig. Ikan yang bersisik dan bersirip. Kano po. Iri na akan ka. Bah. Yun na di. Bah. Kano po. Nga sa kira na pod. Kenapa? Anu harna pa itu hotet no kurog ya di itu kah harna pa itu di magat na ri megal ka hari sabat tanudan to ka hari sabat sekira tanudan dati paingka tanudan to kana po aga ari nga saira da hari itu hot nud paingko kurendat iati mumbalo matin magat iri tampinay ila pagi kemuendat perintah-perintah Allah itu tidak berat. Itinempati isa dakwaan di rogon, dahil na po boros-boros kinorengan nga amila tulun na tanudan. Nga kinorikatan di Yesus sebagai nasusuh kagus sebagai sangulo na tulun. Pinapakito, pinapabukti, dahil na po boros-boros kinorengan nga mila tulun na tanudan. Bah, tokoy anaro na di. Jadi iti na po dit haralanit tinga manto kono iati na tulun-tulun dat nakanu ikanu yang mendapati haralanda kinarahingan. Kada to kono kausa akuri to kumatik kanu lo. Boleh jadi di isu ang keluarga no haralim mo ko tulun. Sigagad sangulun ko na nakano. 2 tulun. Puji Tuhan da 5 na tulun. Paing ko kuro vaksin. Amo na aya ilo vaksin. Sanguhat-uhat to kat pasalo vaksin. Nangodaruman no wakon. No, suko pa 2 sa wakon. Nga, muhat-uhat to kay kasarit. Haroy dadahok komin nila pasalo vaksin nila nga minto nga kunom ina pa itimpunan to kan nagipike-pike tokoy marab patulun dat manahak seminar termasuk seminar Wahyu nga nakura di titimpud dandah to ina pohit aiso pohot karay to pasalot chip tafsiran na pod para ahli nubuatan nga chip ka haron lagi di kapiat timpud da oray tandat tongol ay sa lagi di bangot jadi yo kayo pakar nubuatan para ko seminar song hatu tak motigati di ho sendiri nga mo hatakwi tapot nga ko kopya dahara kay tandilat vaksin ilat chip ngai pingkuro gyalo jadi main do ko pakar nubuatan imbulay ay mangimbulay da ditinga ako ho kay lolod tapot kopya mo nga hari Rabu nagbay nagi haro nagida pumusarahan kud manombor sa ko pasalilot pasalo vaksin ming hali-hali mo ti kadaut nga timpun pa dandaw manimung ako nagid it sedang mengumpul maklumat karay tilo man takoy no pakinongod orikot lah nga harapan ko dadat ipakar nubuatan no mangimbulay lo bogi atopot ino pa ituhot kapya datit di takoy moda si Jaruman nuno di Jaruman
Ay katampura sila Jaruman. Nga na po ay masaala dati tinga. Hara dila tuhot dati otopot nang kukupid harakaitan nila dengan chip. Poda si kuno po hoki. Jarumay doon ay sa masalah. Ay si masalah Jaruman. Nga sigog kadi si manampura sina do ko inong Jaruman ki. Okay, katakan Elda Edson nasuko pumati siya dua sila. Ipanampurasi ko ki. Asa nang tamuruan dati nga sigog kadidat ilo na po Vixen nila nga harohot timeline daw. Timeline? Time mo. Bro, time mo la aratian. Okay. Pinagulo na po minamajarom nga hingga barisan hadapan, keselamatan dan perubatan omnagi pendidikan. Naik dari menampura si doko okay? Supaya ogiro tasambayang doko yun. Naik dari najaruman keselamatan perubatan pendidikan. Si Gogadi bertindak balas di ibek sini diki tiba-tiba lumpuh. Katakanlah. Madasi nung atidit Eldedson lagi. Katakanlah contoh ki 2022 bertindak balas sedih. Kalumpuh no di perubatan keselamatan dati. Akan kesanang-sanang tokongan sarang kok. Haro ilo nalo panoro sarongan lo bagi. Aso nang takad tinggal po may pamuho sa kiron po sada tubon tinggal po may pimpurut ki. Lumpuh na pa keselamatan kesehatan. Paingkurot ako po baparang iyati ay kumbalo kay gitat. Masinggan ginsok po. Ginsok. Jadi ilo na dalat imbulayan to ko lobo. Paingkuro. Haray na ang kutiyad di ko. Aiso ba? Aiso gi. Nga. Sa kirongon dati pokoy to ilat anamanam gi. Jujurlah. Ilo na po nga nukadi menerima pada tangan dan dahi. Ilo na mo matilaom okon kalisakon. Ilo na po kamandat menerima dat ay kay si saan daw gama akon kalisakon ilo. Okon kapatirikon. Patirikon na po. Okon ikaw penerimaan secara total iri. Tudut ki. Ilo na po nga tarang-tarang ilo. Kada toko podos sih. Tarang-tarang ilo menuntuti dat menerima ke amo. Yudi. Nga sakiro nagi dat otopot kapya patirikon dia lagi. Pagagabi kun madilo nang Jaruman. Sakiro na pot otopot kapya patirikon dia lo megal ko na Jaruman. Ay sa nunu. Sigo kadi timpuk tarikot nga bertindak balas sila Jarum. Panginsasamo dilo nga Jaruman ki. Puji Tuhan. Iyo kayo na yung pili da kinarahingan. Da tumagwang ilo kantakan ng galilo. Sa kira na po pilihan da kinarahinganit 144,000. Pilihan da kinarahingan ki. Puji Tuhan no pili to ka di gulungan 144,000. No kagyadi. Siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, akan dibunuh dengan pedang. Isay na po ipatantun da kinarahingan da paingka. Iri na yung ngapili da kinarahingan. Jadi sekiranya, itin sa samod, sekiranya, dot atapat kapiyad bertindak balas sila Jarum ki. Puji Tuhan ni, nangapili kau na kinarahingan inong Jaruman. Napili na kinarahingan. Jadi pakai Jarum to kana nangapili mati lagi. Kada katong bo. Ay laan to kana
Kapasian dati pay miyaw kapay patay. Mahita ko na pasaraha kumakinorahingan. Kapatayon dati pasaraha to kono kumakinorahingan. Pengkuro. Ay si masalah lo mo. Sakiro piyang tulun katakan dat pakaitan pela anamanam. Iri nagi piyan dadandad dati. Isay di mada dat pasika po ogonop gi. Mano kaya ko pitanggo. O saro na pa dati miyagal o karikatan kinorengan lo mo. Mo ni kita daw nga piyan dadandad dati o kan pondad imololahi nga ngay gi. Sayra mari kepiok karikata kinorengan iti ka. Tanda-tanda na karikatan kinorengan termasuk nulet panginggari tanda pemagunan ki. Nakura tu manda danda toko karikatan kinorengan sedangkan ila tanda-tanda iya danda ti. Amin. Anaro na di amin di sami ay. Ay, pahilon to kanalo ay numaro ki. Nga ilo na dalat. Iyo na po manambor sila vaksin ki. Ilo na doon oririkot. Haron na bayangan-bayangan na panambarasan ko pasalo ba. Ngano pa pakaitala no buhatan no ako yoti kailan no buhatan. Doon na pod ay lanam tumanod do kinarahingan. Jadi kada tako pa yung kukurapya nga. Man to kana pa di Rasul Paulus ba. Karena bagi ko mati adalah keuntungan ka. Jadi nuno patawayan dati katahak to kan po kinarahingan ako pasien dati no di pedas sih. Ajaruman ko paingkuro na pakatukan nakatahak no kumakinarahingan ko pasien no. Haron na po tindak balas luar kawal no nari. Ay sa no hat kasan mo ta ka iman no. Tu ako nagya ko iya abor tindak kat sakirna haro tindak balas luar kawalan. Ako nako iya. Nuno ka jadi kasarah takan pakinarahingan apatay ko paingkuro. Ay si poda si dati ki. Nah. Amin kan tero kayo. Jadi kano na sumuan di ta kinarahingan. Isian no matilansanan dati. Hidup mati isian na sandihan dati ki. Magisusuay katapurimana Toririmo Dato sinura Kadakato Haroson lihon Haroson lihon Nong kitang balut Yesus kasasarit korong mengorumi Ay soko irwan Sinulaw kadang ketonggo Yesus nason lihon Kanang misisa to kad isong samayang. Kinorengan isong kerjaan surga. Kaswabon diti insan po dot mongom si kawihay tu nakawaya ihad pelajaran do alumis. Ikarait dot pagindalanan do kaposin rohani. Nagi irumi kata isuanggat kaposin do pingampus. Naratian dahay dot agumu kaboling kahangan. Isuang penendudan dahay
iman tadet korohian da Ginoo dahay sendiri. Upaya hay gisambuat milih hay mangigit di katumbayaan umadia miampait ayay aginaw dahay o mana gidahay potoli bo it korohian dahay dit amin tak di korohian. Kasuabon diti insan podot sumumbayang kuman to insana ni makikinongaw diti kasalimbahan dot boros-boros numaya diti boros sa dusun mantad ko gumu ka boling kahangan dahay painsuang dati komondot vaksin nga atumbayaan ni haid o kani ka popologas ka di tulun-tulun no nuno na pahit katumboyo nunoy kajadi isuang nakaposen dahay nga iya kasari ipo yung gigit dahay sera dot sumon di kasari iya dia kada pologas o irogon dot magampuang gat kapurimanan di santob dit no kotori mo di vaksin gisambo irin na po nga milo popolomok do iman dilo nga pati lambuso na isa kadung no kumadilo berkata ni had isuang datadaw dabay no maya dat pagindalano no pasien hay tinasamayang dahay isuang aran di Tuhan Yesus. Amen.